de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até o bom vinho, até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná de Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém. Amém. E tua marido lá, uai, makumaganya mukhala ka João 2, kanzimana ya kuranga ifika ka 11. Mutandri valeka ka mesa lo urulumele laha ila kuvula hi família, ila kuvula hi muchado. Alaha a Bíblia livula leswaku aku ni muchado eka ndhawu liya a Caná de Galileia, laha akuloku valikari valaku hamba muchado valunghiselile swilo hinkwaswo, va vona leswaku hinkwaswo swa fanela ku a muchado u nga sungula. Varhambile va convidado va vona, maxina va nga se rhamba va convidado va tiva leswaku muchado ku xaveteliwa swakudya, ku xaveteliwa swakunwa, ku xaveteliwa minchumu hinkwayo, ku lunghiseliwa noivu, hinkwaswo swi kumeka leswaku swi leka ku yinisa leswaku a muchado u ta famba khwatsi. Va lunghiselile a muchado, va lunghisela hinkwaswo, va rhamba va convidado va vona hinkwavo eka muchado wolowo a ku rambiwi Yesu, convidado especial naquele casamento. Vamos ramba Yesu a kumeka ali kona emuchadweni. Logo um carro famba, no terceiro dia a vinho lhe hela. Logo se lhe ele vinho, a mamãe wa Yesu a tsuneleka Yesu, a kuwavona Yesu a vinho enjangweni lo o ele vinho. Ativa leswaku a vinho é símbolo de alegria. Alisinele xikombiso xa ku tsaka, hi ku hela ka vinyo a swi kombisa leswaku a festa li helile. Hi ku hela ka vinyo a swi ta vula leswaku a muchado se u gamile. Hi ku hela ka vinyo a ku ta kombisa tingana eka tiko hinkwaro la Caná de Galileia, a va ta vulavula leswaku eka muchado luwa xikwembu a xi katekisanga, xikwembu a xi vange kona ka muchado luwa hikuva a vinyo li helile. Kambe mamana wa Yesu a tshunela a ku Yesu a vinyo li helile. Minkarhi yin'wanyani evuton'wini la hina vamakwerhu hina vona vanghano lava vakuluku hi va rhamba, va tiva ku ta vona leswaku a muchado wa wena u sasekile, a ornamenta sawu yi xongile, a va noivu va sasekile, a swakudya naswona swi famba
a vinho li hikuva a vona leswaku i ta vi bomba lalikulu li nga li duvuka etikweni leliya. Va vulavula leswaku aka muchato loyi Yesu a nga kona. A tshunela a ku Yesu a vinyo li helile. Yesu a ku na yini wansati? Mamana wa Yesu a nga kwatanga loko a tirhitilele hikuva a swi twisisile leswaku Yesu a nga ni hlamuli ku kota mamani wa yena, kambe Yesu a vulavula ku kota xikwembu xona a xoti. A ku nkarhi wa mina wu se na fika, a nkarhi wa mina wu se na fika. Minkarhi yin'wanyani hi hlangana na swona swikarhatu emindyangwini ya hina, ekerekeni, evuton'wini bya hina. Hi lava leswaku a ku humeleli mhaka kola na kola, kambe Yesu a ri a nkarhi wa mina a wu se na fika. Hundza eka swona na u tiyile na u ni ku tshemba leswaku loko Yesu a nkarhi wa yena ta fika, a swa mina swi ta cinca. Amen. A swa mina swi ta hundzuluka. A nkarhi wa Yesu a wu se na fika. A vuya mamana wa Yesu a nga karhalanga, a tsutsuma va yela a va servheti va muchato. A ku endlani leswi Yesu a nga ta vula swona. Endlani hinkwaswo leswi wanuna lweyi a nga ta mi byela swona. Loko a yi a ya va byela leswo, Yesu a famba a ya va byela ku tatani makhuwana lawaya hi mati. A va servheti a va kixiyonaranga, a va lavaka ku tiva leswaku hi tata makhuwana hi mhaka muni, hikuva peri ku basawula hina sweswi hi lava vinyo. A va vitisanga leswo. Ha tiva leswaku munhu loko a ya muchatweni a dyoka khwatsi, a lava ni mpahla leyi ya ku saseka prata a vonele kanela wa le muchatweni, a swona xana. Kambe loko a vulile Yesu a ku tatani makhuwana hi mati, va famba a va tirhi va ya khelela mati. Va khelela mati va tata makhuwana, va ya vuya va ku Yesu hi tatile makhuwana. Yesu a cinca a mati hi vinyo. Loko li sirvheriwa vinyo va ku a vinyo leri li nandzika ku tlula leri na ku sungula. Loko va makwerhu hi ku yingisa hi twisisa evuton'wini la hina, xikwembu xa lava ku cinca a vutomi la hina, xa lava ku cinca a matitamelela ya hina. Ha rila usiku ni nhlekani emindyangwini, ha rila hi vana, ha rila hi vanuna va hina, ha rila hi swilo swinyingi swi hi humelelaka, kambe xa xikulu i ku rhamba Yesu. A xa xikulu i ku rhamba Yesu endyangwini wa wena, rhamba Yesu emukhubyeni wa wena. Yesu i sulusa wa timhaka hinkwato. Yesu a tshamile laya a yimela ku mamana wa yena ya mubyela. Loko mamana wa yena mu byela a mu hlamulile, kambe a wa swi tiva leswaku yi kona sulusawu ya mhaka leyi. Mariya a tsutsumile para ku ya ka Yesu, a tsutsumele munhu wa sento. Hina vamakwerhu loko hi hlangana na swona hi tsutsumela kwihi xana? Hi tsutsumela ka mani xana? Hi ya hi ya vula timhaka ta hina, hi ya kombela sokoro la hina, hi kombela ka mani? A Bibele hi kwela leswaku kombelani ka Yehova hikuva yena hi yena n'winyi wa matimba hinkwawo. A loko ni fambisani na yona mhaka ni twisisile leswaku Yesu Kriste a nga hi tshika vamakwerhu, a na hina minkarhi hinkwayo evuton'wini la hina. Hi yena mudyondzisi wa hina, hi yena mukombi wa ndlela ya hina. Yesu Kriste a te mu ta vi na tona tixaniso emisaveni, kambe tiyani mu tiya hikuva mina ndzi hlulile misava. Masi ku chava hi na kona, a ku kanakana hi na kona. Yesu Kriste a li hi marito lawa, a vinyo li ta hela si evuton'wini la wena.
akona para kufikela swikarhatu leswi hi hlanganaka na swona swin'wanyana swi ku koka swi lava ku peta ekheleni la tingonyama kambe leswi wa swona a hi problema a ku cukumetiwa ekheleni la tingonyama a problema vamakwerhu i ku tiva leswaku li kona voko la Yesu exikheleni para ku yamukela xana. Amen. Hikuva va nga ku peta ekheleni la tingonyama maxiloko a voko la Xikwembu li kona exikheleni Xikwembu xi ta ku yamukela na wena u ta ndzuluka u va ngonyama ku fana na Yesu nga ngonyama ya Vayuda. Ni ka mhaka leyi twisisile leswaku evuton'wini la hina emindyangwini ya hina swa laveka ku hi tata amakhuwana hi swilo leswi hi fambaka eka swona. A Bibele vula leswaku Yesu a va byele leswaku tatani seji wa makhuwana hi mati. Loko u lava tintswalo ta Xikwembu na ku tata makhuwana hi tintswalo ta Xikwembu. Tata makhuwana endyangwini wa wena. U nga kumeka u ri na voto na timhaka leti ti ku xanisaka. Rhanga ka khuwana la ku sungula u cheletela a khuwana la ku sungula diálogo na família. A família, dentro da família, precisamos de diálogo. A diálogo se hambanile ni falar. A diálogo e ku kombisana enjhakwini na xana. A ku kombisana phakathi ka ndyangu. Swi hambanile ni ku vulavula. Minkarhi yin'wanyana vamakwerhu mina hi vambirhi hi ndyangwini. Apuka nun'wana ntwiso wa etlele njhani apfuki njhani apfuka ku kafulisela mati kumbe na swela ntirhweni a ni swi tivi leswi xi ku endlaka ku kafulisela ku ta swela ntirhweni porque não existe diálogo. Hi nga khongela hi rila emahlweni ya Xikwembu kambe loko endyangwini ku nga na diálogo tudo morre. A mindyangu ya hina ya lahleka hi ku kala ku nga na diálogo. A diálogo la laveka eka vana va hina, eka vanuna va hina, eka tixaka hinkwato ta ndyangu wa hina. La laveka diálogo. Vulavula ni maxaka ya wena emutini. Kambe naswona loko u vulavurisana na vona rhambani Yesu hi ku Yesu hi yena suluso ya timhaka hinkwato. Ala vumbirhi khuwana leyi hi faneleke ku hi li tata emindyangwini ya hina i khuwana la rirhandzu. Na va susisa ku loko ku ni diálogo ndzhaku ka swona ku ta rirhandzu. Hikuva loko u nge diálogo a ri ni munhu loyi u kalaka u nga mu rhandzi ku lava ku tshama u vulavula ni munhu loyi u mu rhandzaka. Ku vula leswaku a muchato loko u sungula muchato swi sungula hi rirhandzu mu twanana mu fambisana mu ku ma fika laha ka ku a muchato a wu huni hikuva hina vambirhi ha fanelana. Minkarhi yin'wanyana ha cukumetela nandzu eka vanhu van'wanyana ku vi hina hi lahlaka mhaka hi ku pfumaleka rirhandzu endyangwini. Loko hi rhamba Yesu endyangwini Yesu i rirhandzu yena ha yexe endyangwini. Ha tiva leswaku a rirhandzu li tsemelela yini leswo biha. Loko ku ni rirhandzu phakathi ka ndyangu a leswo biha hinkwaswo swa tsemeleliwa. A rirhandzu yi mesa ni bevula li tsemelela hinkwaswo li susa hinkwaswo leswo biha endyangwini. La laveka rirhandzu endyangwini. Hina mutada xivezi va mamani hi hina yi nga responsibility la hina leyi la ku hi cheletela amakhuwana ya rirhandzu. Kambe ku ta yini na yini hi tshama hi tiya hi yimela yini a ku tata khuwana hi rirhandzu phakathi ka ndyangu wa hina. A khuwana la unharhu amizadi dentro da família. Loko ku nga na unakulobye endyangwini a ku fambi nchumu. Nobody vona a nuna wa mina ni vona ku kota xiharhi ni vona ku kota
ni saudade la kuvuya kaya hi ku yini ya ka hlumulo não pode kulaveka amizade dentro da casa. Kuni mhaka ya yin'we leyi ni tsakisaka, exemplo concreto, a n'wana wa mina lowutsongo loko a pfuka phindzula ya xikola na a nga nghenanga kwarto ka hina a te a ka ya hi vito leswaku ePompinya ki traxa boa notícia. Siku ni siku a pfuka ta hi nyiketa marungula leswaku papa mama hina hanya ku ni vutomi seniya. A nga fambi xikolweni nga tlanga ta bakwarto kambe siku leri a kalaka a nga bi a vuya mandela mensagem ali pai e mãe, vocês são os melhores pais do mundo. Kula hi byala a wu rirhandzu leri ephakathi ka vutomi la vana va hina leswaku n'wana loko a li yexe u nga li kona we mamani u nga li kona we papai a twisisa leswaku mina a ni nchumu, porque o melhor amigo do mundo não está na minha vida, que é meu pai. Nós temos que ser exemplos dentro da família. E famba cambita é o quarto. Inga carinho. A carinho. E chumusha ali cima ngofo. E chumusha mágico em jangwele. Logo habi exemplo ya mwana logo mwana awa. Ativa visa. Ututsuma we mama nuya mrola. Logo mrola mwanza kwa umangati mwana ni. Uvuya umbikisa. Utitwa njani ya mwana takushube mama. Porque viu o carinho que a mãe deu. Viu aquele amor que a mãe deu. Nós precisamos de ter carinho dentro das nossas famílias. Para mim janguya hina e kongoma ya mashwe kulaveka kuwa kunini kunili ranzo kuni carinho lele akalor ulipisa sabo logo nimuka ni akaya kamini ni yakuhumulele ni enda ule ni tsakisaka ingalikuwa anamuka mashi na sona carinho é a manutenção do casamento. Logo kuni carinho uveka amchadu wawe nendia uveka njangu wawe nendia ninga dar exemplo hi mova logo mova ilina wale pakatika njangu pra uitirela malembe la manyingi kulaveka ku hi umahela manutenção mova pra leswa kuta iteka pra tindhawu hinkwato naswona loko hi nga uteki u ya ka manutenção a mova u nga ta itirele malembe la manyingi kulaveka manutenção eka mchadu wa hina byala swiluve eka mchadu wa wena regara siku limwana na limwana a ku regara ka mchadu wa wena i lirhandzu byala u tlhela u regara hi xikhongelo u regara ndyangwini wa wena loko u nga mahi leswo u ta vona leswaku a ndyangu wa wena wa mbombomela hi mhaka ya yini ya orgulho. Mina ni nge mu yanguli ku va yena a nga ni mahela carinho ni ta mahela mina siku lin'wana na lin'wana yena nga ni maheli nchumu. Tshika orgulho u maha leswi ku rhandza ka xikwembu ku lavaka swona. Ala vutlhanu mbita perdão dentro da família. Loko ku nga na ku rivalelana ephakathi ka ndyangu a ku na nchumu a ndyangu lowu u file ku laveka ku rivalelana hikuva Yesu a ni rhwala timhaka ta wena hinkwato u to ti chulula ka mina ndzi ta ku rhwalela n'wina mu karhaleki hinkwenu tanani eka mina ndzi ta mi wisisa. Yesu nyamutlha lava ku daha a timbanga ta wena a lava ku daha swilondza swa wena a lava ku daha hinkoma magwa saiba perdoar. Titsonga hati loko u twa swa ku hi wena u nga hoxa swona u ku bava ndzi rivalele a u nga ta ganya u nga ta perdela nchumu hi leswo. Mama ndzi rivalele n'wananga ndzi rivalele pra a ndyangu ya mahlweni. A perdão no meio da família. La laveka a perdão hikuva loko ku nga na ku rivalelana a ku fambi
nchumu hinkwaswo swi tshama swi vonekelile hikuva a ndzi le ku rivaleni. Minkarhi yin'wanyani hi ku vona leswaku wa famba kambe a wu fambi u li wele hi ku rhwale vanhu lava va nga ku hoxela u tikiwa we munhu hi ku rhwale vanhu lava nga ku hoxela. Rivalela Xikwembu xi la ku endla swo karhi evuton'wini la wena kambe ku sungula rivalela. Hi famba eka mbita ya vuseji, mbita ya ugamu. A mbita ya ugamu leyi mina ni yi vekile leswaku oração mas tava manhãni mavonelo man'wanyani mun'wana a nga vona leswaku a oração é a primeira coisa i mbita ya ku sungula kambe mina ni vona leswaku a oração i mbita leyi ya vuseji i nga ku pfalela timhaka hinkwato. A hi mfanelo ya wena mamane a ku u khongelela nuna wa wena a hi mfanelo ya wena a ku u khongelela vana va wena a hi mfanelo ya wena u khongelela masogra u khongelela mafamilia hinkwayo a mfanelo leyi lavekaka emahlweni ka Xikwembu i ku hi khomana hi mavoko hinkwenu ku kota ndyangu hi khongela hi vitana ukulu wu kona ka Xikwembu endyangweni wa hina. Hi nga ti hetela minkarhi hi ku tshama hi ku mina na khongele ku la ku cinca vutomi la nuna wa mina. A hi tirheni la wena lena khoma voko la nuna wa wena mu khisema mu khongela mu kombela ka Yehovha leswaku Yehovha hi nga tikisi endyangweni lowu. Yehovha u yi nyikile vana u yi nyikile swiyendo u yi nyikile hinkwaswo maxina mu khomani mavoko mu khongela mu kombela u kona ka Xikwembu endyangweni wa n'wina mu ta swi vona hinkwaswo swi khululuka swi famba khwatsi hikuva Yesu a ta va ri kona endyangweni wa n'wina. Minkarhi yin'wanyana ha tshika a nkarhi wa lisima ngopfu wa xikhongelo hikwalaho ka mathelevhizini ka matelefoni ka makomputadori ma yiva a tinsangu la vana va hina ma yiva matinsangu ya hina va mamani ma yiva matinsangu ya hina va papayi hi ku hinkwenu loko ni chonile hi tshama ka televhizori hi vona novela predileta. Eu não posso perder aquela novela mas nkarhi wa xikhongelo u vekiwa ndzhaku. A xikhongelo xa pfumeleka emindyangwini xa pfumaleka xikhongelo hi mhaka mathekinolojiya hi nge kombeleli mathekinolojiya porque ni nchumu leyi yi taka pra ku yi ta hi pfuna i ta va hi swi tiveni ku avanyisa. Loko hi ri nkarhi wa xikhongelo hi la ku etlela a hi khongeleni hinkwenu hi vitana u kona ka Xikwembu endyangwini. A xikhongelo vamakwerhu ku la swi kumeka a khiya la ku pfula kuxa ka dyambu li kumeka li khiya la ku pfala ku a ku chona ka dyambu hi khongela. Ku ni lisimu leri rhandzaka ku yimbeliwa leswaku va lo nge swi kumi mahala. Ku laveka ku yini? Ku laveka ku hi chivirika hi xi chivirikela Xikwembu u ku Yehovha loko u nga ni katekisanga laha ndzi nge suki loko u nga ndzi nyikanga mhaka leyi ndzi yi lavaka Yehovha ndzi ta womelana ka wena. A voko la Xikwembu vamakwerhu a li khwanyalanga. Xikwembu xi na hina minkarhi hinkwayo. Xikwembu xi hi tshembisile leswo. Minkarhi yin'wanyana u nga tsemakanya xiratu loko u khomile voko la wena eka voko la papayi wa wena ni ku tshembisa makwerhu leswaku wena u nga n'wana u tsemakanya xiratu na u nga na preocupação hikuva u tiva leswaku yini papayi wa mina loyi a nga khoma voko la mina a ta chuvukisela leswaku a movha ya ta se hi tsemakanya hi ya ka marixi lin'wanyana wena u nga na preocupação hi ku u le vokweni la bava wa wena. Hi leswi Xikwembu xi lavaka ku hi endla nyamuka. Wo momelana voko la wena eka voko la Xikwembu eka voko la Xikwembu. A voko la Xikwembu hi lona li nga ta hi fambisaka. A voko la Xikwembu hi lona li nga ta hi kombaka ndlela. A ku na preocupação ni yin'we. U nga kumeka u tsemakanya timhaka ta tinyingi evuton'wini la wena u vuya u nyima u tiva leswaku Xikwembu xi ti cukumetile a xi ku cukumetanga Xikwembu Yesu
xaniso kambe tiyani hikuva mina ndzi hlulile. Tiya makwerhu, u nga pfumeli leswaku Sathani a ku tolovela vuton'wini na wena. U nga pfumeli leswaku Sathani a tolovela vana va wena, a tolovela ndyangu wa wena. U ku hi vito ra Yesu ntsena. Yesu a li vita na vito la mina so hi yena loyi a cincaka hinkwaswo. Lapi loko boti la wena li nga la ku mbeva hi ku vita na Yesu. U ku Yesu ndza ngopfa. Yesu a tlakula voko la yena. Ameho hiyo. Ameho ya hunga. U nga pfumeli na munhu. Ka nkarhi wa sweswi la ku vitana wena u tivaka leswaku u na tona tibita ta wena xa u tatile. A ni ku hi sukile ka bita ya ku sungula hi ya ka ya vumbirhi hi ya fika ka ya vusexi. Se u tatile timbita ta wena hi swilo leswi u nga cheletela eka timbita. U nga chavi, rhwala timbita ta wena u ku i nyamuntlha Yesu hundzuluta vutomi la mina, cinca xiyimo xa mina, cinca matitamelela ya mina. Yesu a tshembekile a lava ku cinca vutomi la wena, a lava ku cinca vutomi la wena namuntlha. U nga vi ni ku kanakana, u nga chavi nchumu. Tiya u tiyile. Eka risimu lela Deshe ku ni xistrofe xa vumbirhi. Loko mu xi kota mu nga ni pfuna hi ku yimbelela. Segunda xistrofe wa numero 10 a vulavula timhaka hinkwato. A vulavula timhaka hinkwato. Tlakula a swilo swa wena hinkwaswo leswi swi ku tikelaka u swi tisa emavokweni ya Xikwembu. Xona Xikwembu xa xi ta ku rhwalela, xi ta ku pfuna. Yesu anakumbia timbeho hinkwato tingavunga hi matlhelo hinkwawo, tingaduma dumeka misava va lava ku ku heta, kambe wena tiya u tiya eka Yehova, tiya u tiya eka Xikwembu xa wena. Ta siya nkarhi eka pastor. Loko u navela leswaku u tshuneka haleni hi khongela xikan'we.